ka khuale tui du takte u chibai ule kan ram hian tun lain ruwa tui wangin limna kan dongna sa chuti rualin India ram kil tina ut pui diwali thlen ma zongin lom mani thina hei hi tun ma ta to atangin ngaya an nei to thina ni khotlang in vel bolna tlak chian na thlen lo nan hun liam ta khan kut pui tam tak kan lo lom to a min maya India ram pum puya pathian Krishna pian cham pha ro pui takin kan lomani kan ngei tua phak bak ani engang mi zia pu nge ani anga kumsang tam takaliam to hnuwa po he kut pui hian thil thar min thlen pui thrin ani phurna thar min pe a tunang huna po harsat na tam tak sut kian na atan entir na thatak min pe ani mi tu po in Krishna nu na tangin tun thleng po in harsat na sut kian dan han zir thei ani theina tam tak nei chungin inti hlim na le achangin bong vultu te kara hun hlim om tak an mang ho thina chu mai ani lo heng long te atum thrin boka danglam na tam taka khat mi zenei le theina tam tak nei mi ni ma se mi pui tan mi in pe em mi pui veng tu entir na thatak min pe tu ani in thian thatna omzia a sudama nen anin biang biak na hi tunge thei hil theang mi zero pui tak ni ma se indo puya sakor to lai lir khal du mi ani a achangin tlang a choya achangin ha thel chuthleng a choi boka omzia chu athil ti apianga thil thar mu tu rom thin ani chu wangin voinia hian nangni de nena hin biak na hun ram chang takta nei hian miro pui pani te hian ka ngei tu ana an la penga pakhat chu pathian thil ti thei mohan ania adang chu la hlum mangmi mohan ani pathian mohan azok chuan yamuna luikam chu asanin gujarat a khosa a chuan dwarka khopui luikam apiang mohan airo chu yamuna luikama lokalin delia a hun nung amang ani pathian mohana chuan khang hun kumsang tam takmalam po khan indona hi pumpel turin athiam na le fin na le theina halo seng to thina chutiang bukin lalhum mangmi mohana point zelen na le mi pui hlut na ven nan le zelen na sual chuana mel thar lo mu tirani chu khovel pum puin makat ti hle phut let omlova rong bolna finna hlut na le mishring nuna harsat na kara po nuisang chunga malam pan na nun heng zong hi pathian Krishna zirtir na atangin kanin zir thei ani heng te awang hian pathian Krishna chu khovel zirtir tua angai thei ani voina hun pui chungchang kan soi meka chuti ani mek lain India chu hun pui pakhat lom turin ain buat se meka khovel pum pui ti atling ani khole tui du takte u tuna ka soi mek hi Mahatma Gandhi pian cham voisa somnga na ani October ni sangkhan zariat somruk pakwa a Porbandar luikam tuna kirti mandir kan soita ka chuan mi pakhat minaran mai nilo hundanglam takthlen tu halo pianga ani chuan mihring te chanchin hlui chu kongthara min kalpuya melung poimo tak aphun ani Mahatma Gandhi nuna khan thu pakhat bet renga oma chu rongbol na nun rongbol tura in pumpek na ani anun pum pui thlir le chuan South Africa vun rong wanga in thlir ran na tur te tan na thoka he arong bol na hi a hun lai chuan thil ho ani lo chan paran khuwa lo nei mi te in kara in thlir ran na wanga tur te tan na thok boka factory an thok te tan rong bol na a tho sak boka meri thei tran pui tu nei lo mi har sa le ril tram te tan rong bol hi ada poi mo hle ani Pharnat na wanga mi pui te ngai dan dik lo ti re nan ama nge hin pharnat na veite chu en kol thrin ani rongbol na hi tongkam chau nilovin atakin na lantir thina dik na nen in kung kai na thuk takaneya chutiang zelin rongbol na po hi anuna betlat ani mi tu po tran pui ngai anomin tran pui turina in pe renga rongbol na ringot thu puya manglovin chumi ne na in lai chin na chu tharau hlimna ani ti alan tirani rongbol na thumal hi diktak chuan hlimna ne na thil ti hi ani midang te ta na rongbol na hi sa khodik takani Mahatma Gandhi chu India mi pui tam tak te tan o ani a chu thudik chu khovel pum pui o halo ni zok ani Mahatma Gandhi tan chuan mihring le khotlang mihring le mihrin na hi engkim ani Africa Phoenix Farm ani amo Tolstoy Farm ani amo Sabarmati Ashram le Warda po ni se hengmun sang hian ati thin dan danglam takin khotlang ti mason na hian tran alana sal le hei hi ka van nei na chu ani Mahatma Gandhi ne na in zom mun poimo a khalin chibai buk na hun ka nei theya Gandhi chu rongbol na nun le pol sang tha ti chak turin tran ala thin ani
khotlang ta na rong bol le khotlang ti ma son na thin lung hi mani nuna kan da ma sak pui mo le hetia kan lo tho ve hian Mahatma Gandhi za na kan lan tir na om chuna ni he hun hi kumni na lowin herle thuina ma se Gandhi pian cham voi za som nga na hi hetim mai in kan herliam tir phal do na mi nilove khole tui du tak te u mani hanin zot vekila ngei tu na sengila ti ila khotlang huwa poin soi ho na nei ila khotlang mi te nen tong rualin nam rang kumbi thlia nei lovin thingtlang khopui mi pa mei chia gan zawa ya tang rualin phole tui kan niangin engtin nge khotlang tan ma kan lak veang value addition hi enge ani in pum khatna hian chakna awmani pugandia pian champha voiza somnga na hun puya hian in pum khatna le rongbol na hi omro se khole tui du takte u thakalta maya khan Gujarata khan nandi khuwa katloa ramzalen na swal chua be puya Dandi March chu poimo takani Dandia Mahatma Gandhi ta na hlan museum ro pui tak hon na hun kaneya kangen du cheu chu in malam hun lom tura Mahatma Gandhi ne na in zom hun lo ve nge turin ga du sak cheu ani eng hun poni thei entirnan Porbandar Sabarmati Ashram Champaran Warda Ashram le Delhiya Mahatma Gandhi ne na in zom hun lo in thalak te chu social media tar lang theula hei hian mi pui tam tak ne na hetiang hun tlo turin phurna asiam sak thei don ani thinlung taka in ngei tu na in zia chhuak kha thuziak tam taka in ro pui thei ani hun lo lo om tura ma chop tam tak in ti siak na le in pho chhuana ruwa man na siam ani ma se heng kan soi tak zinga hian thungai nom tak in hne na tarlan ka du chu Venice Biennale mingchoya archo lar tak oma chuta chuan khovel pum atangin artist tam tak han phone khom thrin ani tuntum Venice Biennale a India Pavilion na chuan Gandhi ji ne na in zom thil tam tak pholan ani heta hian Haripura panel chu abik takin ngai hlut na hlo bika in la threnga Gujarat Haripura Congress in mukhom na han neya chuta chuan Subhash Chandra Bose chu president tan thlantlin ani thu kan phriat kha heng art panel hian hunkal to moina danglam bik riau an nei ani Haripura Congress in mukhom na ma kum sangkhan sakwa somthum pasaria tanga kum sangkhan sakwa somthum pariata Mahatma Gandhi chuan Shanti Niketan a Kala Bhavana principal nimek Nandalal Bose chu somna apea Gandhi ji du dana chuan artwork mangin India mi pui khosak dan pho chua ani kan soi mek he Nandalal hi India dan pui timoi tu kha ani dan pui chu mel thar apea he them thiam na hian dan pui mai baka ama Nandalal ngei po riat reng an hlo ani Nandalal chuan Haripura a thingtlang de chu atlo a chuan India ram thingtlang ko sakzia de chu art canvas a asiama he thil hu hian Venice ti ati tam hle Gandhi ji pian cham voi za som nga na hian India mi pui zong ne na tang in tiam na eng motal nei turin ga be se ani ram tan khotlang tan tuemo midang tan enga mo thil tha ti turin chudi chuan nampa Gandhi ji za na chibai dik tak kan lan tir thei don ani India ram fa te u kum enga mo chunga tang to khan October ni ni thlen ma cholkar ni atangin rampuma fa na hapta kan pang thina tuntum chu September ni som pakha atangin kan tranang e hunden chen hian mi pui te chu mani in atanga chuaka natlang na kan na tho te kal tlangin Mahatma Gandhi za na chibai kan hlan thei don ani in chungkhur kotkai kotler tuiluan kor school college le mi pui wantlang omkhom na hmuna faina hapta kan bai don ania tuntruma hian plastica ngei tuana in sorbing na sat angai ni August ni som panga red fort a ka thu soi chu India mi pui zong hian final ma mason pona in thiar chutiang zelin kan zawaya tangrualin single use plastic man lote kan trend de zinga sumdong unauten antora thusia kan tara chuda chuan an mani dor tu ten until lei khung khom nan ipte mania in tum turin thuan sia kani tiangan ti hian an sumtam takan khoral tura vengani tin kan che vel ti thiang thim na konga ke kan pen ve theina ni 2 October ni nampa pian cham voi za som nga na kan lom ni ya hian India chu walau taka in thiarom lo na le plastic man tam lo na in zirtir na be pui thla kani anga otlanga namsang sang veng rang te na thinlung taka kangen du chu tunpu Gandia pian champha kan lom na hian kan ram India ram hi plastic bol hlom lo na hmuna siam ani Gandhi pian cham October ni hi abik takin natlan niya man ho ni se ram chunga municipal council government non government le pui zong den ne na kangen du chu plastic bol hlo char khom le
da khom na mun taka siam hi ani corporate sector te ka cha du chu hang plastic bol hlo la khom sa te chu omzenei taka teral thei tura ruwa man na siam hi ani heng te hi recycle thei ani ya thildanga man tangkai thei ani bok tundu wali thlen ma in plastic bol hlo omzenei taka tiral na kan ti hlo thlen man don ani tumna hi kan mamo infuina turin thildang zon fakangai lo gandhi ji aya infuina tha hi om thei don chu ami khole tuidu takte u kan culture hi omzenei taka finna min petu ro hlu ani kan nuna kan mamo zong zong te chu heng atang hian kan mu thei ani khowela hian tui bule culture heng thil pathum te hi ro hlu ani mi mol te chuan lung hi ro hlu an ngai thina kan culture a chuan bu hi kan da sang hle ani eile in tha hi mitin mamo ani a abik takin meichia le nau piang hlim te tan achan chu heng te hi kan khotlang malam hun tana melung phun tu ani nutrition mission kaltlangin ramchu nga tun lai thiam na mangin nutrition chu mass movement da siam me kani kan rama hian malnutrition ti rem theinan hun pui sang sang pian cham hun hlimom ni hriat rang na ni ate hian e tur tha siamin anganwadi le school te an tlo thina chuda chuan chung komi te chuan no pangte e tur siam sakin anei tir thina ni an hlimna te pek chuin hlimna chu aletin an dong le thina ni intril thriat na tlak chama wangin malnutrition hi mertheile nei nung chung ko ten an tur ve ani rampuma September thla hian nutrition mission pual bi ka hun man ani anga he hun hi lo chim ve nge yang chu khriat na lo ti zawla mathlir thar nen in zom na siamang che mi pakhat malnutrition laka I chan chuak ani chuan omzia chu ram mei thalo wanga nan na laka I chan chuak ani kapu chibai kaming chu shishti vidyania second year zir like ani kapu August ni a Bear Grylls ne na in episode ka lo thira munom khat pi hle ani ama sai nature wildlife le environment ve hle ti ka hria din kalom hle ani dia adventurous dewa kan mu che khan kalom hle ani kapu thil hria du ka nei chu ha episode atang hian enge ton hria thar inei ti te le atop bera thil soi bel ka du chu irsel din hun khan ke ni thalai rualte min chok phur hle ani ngaron ti ani Swishti phone call awangin lom thu ga hrila che Haryana Sohana Khua tongin KK Pandey le Surat tongin Aishwarya Sharma le mitam takin Discovery Channel la anchua Men vs Wild episode chungchang hriat duna nei ani tuntum man ki bar ngei tu na sen mek lain hemi chungchang hi misot nge yang ti kalo be se ya khoi muna po kalila Men vs Wild chungchang hi ti beralo ni le thina episode khat le ka wang hian India chu khovel puma thalai tenen kanin som pha thalai rualte thinlunga hetiang din hun hi kalua phang ti ngeina kanei lo kepo hian ka ngei tu ngai lowa kanram thalai le khovel pum thalai ten hetiang thil danglam taka hian ngei tu ana an seng ang ti hi karmasa lok khan Bhutan na ka kala chuta ka mu chu prime minister kani nuwa mun tlo theina hun thale International Yoga Day awang hian khoi rama po kalila minute nga tanga minute sari tal chu yoga chungchang soiho nan hun min man pui thina ni khovel ram sang roi tu de zinga yoga chungchang min zot lo tu hi anwang khopang ma se tunna ya ton hriat thar khaneya tu po muila thu soina hun po neila one life le environment chungchang min ti pui thin Discovery chuan he program hi ram za somruk panga an mani tongin ti chuan tumani tunhuna environment global warming sikle sa danglam khovel pum ti ania he program mang hian India thucha kan culture le tradition le nature laga kan mo phurna khovel puma kan din mun pholan nan Discovery Channel la he episode hi tangkai hle turangai ani tungai nom deuh mai pakhat chu mithen kat hian in thlung deuh hian zona min siama chu pumodi nang Hindi ni tong sia Bear Grylls hi Hindi hrathiam box silowa intin nge nin kom thei anwa in edit chopami in reshoot jing VOM an thachak le ani mitam tak thinlunga he zona hi homin ka hria hei hi thil makani ran lo ole thuruk chu kalo hrilang chu thuruk po ani ran lova thudik ani Bear Grylls nena hin biak po nan technology kan mangtang kaina salhle athil soya piang chu sap trongin alo in let zung maya Bear Grylls benga chuan cordless call te vu ania Hindi in thil ka soya piang chu ani chuan English in hre thei zel ani
he technology mang hian olsam takin kanin bethei ani he show zo nu atang mitam takin Jim Corbett National Park chungchang an ti pha nangni po nature le wildlife ne na inzom na mun te chu tlo ve nge eng chu ama po in galo soi to thina avoi khat in dam chungin notice lo nge eng chu khuanu moi na chu amoi dang lambi khle ani in clear ning theilowang August ni sompanga Redford atanga ngen na ka siam kha tuna tanga kumthum chungin India ram hun sompanga tal tlo turin in chung ko in kalula hunlimom takmang hawang chu danglam na tam tak ne ya khat kan ram hun poimo in tlo khan in thinlunga hlimna tam taka thlen nge ka beisei kan ram chung nge ya hian mun tam tak tlo tla ka omani mun then khat chu voi khat lo mai hindu tok lovin kalnon in chak le nge ka ring tlat ani khole tuidu takteu India rama environment care le concern chu ngai khata ngai tran me kania thamasa khan tiger census ti chua theina hun thatak kanei theya kanroma hian sakeidam engzat nge omti in 3am India sakeidam lai sangni zakwa somruk pasari awme kani kumsangni soma Russia St Petersburg tiger summit nei ani khan sakeidin hun cheltuk ngai tuan hi in tiam na la kania he in tiam na hi kumsangni somni pania khovel puma sakeidin hun chu tuna andin hun ayalet tama ti puntumani he hi India thar chu ani kan thil ti tur chu aranglamin ti hlotlin ani thina kumsangni sompakua kan sakeidin hun chu aletin kan puntir ta ani sakeide chen nango kan ti chereu chuan mihring khosak na hmuna lut lo thei lo din hmuna kan siam thina ni chuti chuan tha an nizel thina ngowa sakei om lo chuan mi puide hian lo na kan nei lova ram kan ti chereu na sa hle thina ni ani na taka chuan sakei hian ram ngo te hi an veng himani khole tui du takteu September ni som pakhat sangka zariat somko pathuma Swami Vivekanand thu soiro pui takha tuin nge thei hil theang athu soiro pui tak chuan khovel puma mi pui te chu asoi hara British obena nuaya om India ram chu September ni som pakhat sangka zariat somko pathuma Swami Vivekanand miro pui thu soiwang chuan khovel pumin India mu dan chu hathak danglam na sa hle ani Swami Vivekanand in mu dan le India thilti theina ashriat angkha keni po hian thri tumangu kan thinlunga engkim ma ma ni rin tok na nen malami pan zelangu khole tuidu takteu ni somni pakua hi National Games Day tana man ania he ni den chen hian rampuma Fit India movement kan launch donani mani inda hrisela rampo ti hrisela ni mi tu po no pang kumu palam deute thalai mechia kan zawai tana hlimom viau donani hemi chungchang hi tuna ka soi don lova August ni somni pakua in long hakram don nia chumini chuan felfai takin ka hril fiang chu chuan he movement da hian intel ve nge chuanga yang achan chu fit dewa mu cheu hi ka tumani hrisel na chungchanga riat zaw tir cheu hi ka du ani ka khole tuidu takteu August ni somni pakua Fit India nia hian ka base effect don cheu ani September tha nutrition mission ni sompakhat September atanga ni October ra faina hapta le October ni a plastic man atanga kan zalen thei nan kan zwa in chung pon mun tina thei top kan chuang he mission hian social media ro arel don ani ti kharchiang le ho purna thar intiam na thar le theina thar nen phalami panrual zelangu ka khole tuidu takteu tuntum man ki bada dan chuan du tokri mai ila kanin mule vat don nia intu soite intu ronte ka be sei reng don ani ho kan zwa in tangrualila ramzelen na sual tu mi huai sente an suang tu ana India siam turin Gandhiji ina amithana te chu iti hlotlingang u hlim rengang chu chungril taka hlima midang tana rongbol zel turin malam ipen zel lang u kalome